Losunot Jeiso lagok. Amen. Oamu ng'o? Yomu Jeiso. Kongoi. Inoni ko Sunday school nenyon nebo Africa Gospel Church Keongo. Kemwochini kongoi Jehova kakokonech kasarta kinetkei lesonit nebo raini. Ko kotomo kinam amache amwowoge ane a mwalimu neng'wong Joyce Kaptich. So amache kesa asiketestai en betuni eb raini lagok. Ongesau. Jehova kwandanyon kiwegun kongoi en saini, kongoi amun kaikonech kasari asikobit kinetkei lesonit ak lagochu mengech. Kongoi Jehova akobo lagochu. Kongoi kora en kasari kakenyoru nebo Sunday school kisoe siberurech ak kitoretech yekitesetai amun en kainet nebo Jeiso Kristo Kiptayandenyon. Amen. Kongoi ai lagok, kimache nguno kotomo ketestai kemoche ketien tiendo agenge. Amache ketonosen any asiketien ak kilosu Jehova. Ongetonosen. Kaikai itinye sobondo nebo koikeny. 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 Kaikai itinye. Kaikai itinye sobondo nebo koikeny. 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 Kongoi ai lagok. Amache kenam kasarta nebo ng'alekab metit. Ng'o nenomwech komwowech ng'alekab metit chebo betuni? Tonon any Cherotich ak kinam. Kongoi Abigail Cherotich. Tonon any. Mwowech ng'alekab metit. Losunot Jeiso. Amen. Losunot Jeiso kora. Amen. En kanutikchuk kekurenon Abigail Cherotich. Amamwa ng'alekab metit chemiten kitabutab Luka kokoitet 36 komwoe kole oigu chetinye riranetab gei kou kwondong'wong netinye riranetab gei. Good. Losunot Jeiso. Amen. Losunot kora. Amen. En kanutikchuk kekurenon Abel Kiprotich. Aindoi ng'aletab metit nemiten kitabutab Petero netai kurgat 1 koitet 16 komwoe kole oigun chetililen amun atilil ane. Losunot Jeiso. Amen. Losunot Jeiso kora. Amen. En kainutikchuk kekurenon Faith Chebet. Amamwowok ng'oliotab metit nemiten kitabutab Joanna kurgat 3 koitet 16 komwoe kole amun kicham Jehova ng'wany missing kot koyogu werinyin ne inegen ako simalus agetugul neyoni kainenyin ako sikonyor sobondab koikeny. Kongoi missing lagok en ng'alekab metit asikoberurok Jehova. Amache any kenam kasarta nebo lesonit. Ongechobok eno sikekas lesonit. Tobwoti lesonit nyon nekibo wikit konye nekimwoe akobo mestowot nemie. Unoto? Amache kinetkei rany akobo mestowot nekikuren Daudi. Daudi werit mestowot. Kakimwa kele mestowot ko chito nelyonen? Neribe kechirek anan ko tuga, si ndio? Ko neyogi akoboe. Amache any keker akobo mestowot nekikuren Daudi. Kimiten en atindoniot nekikere raini werit nekikuren Daudi nekichome koyaga kechirek. Ki kechirek chu kibo kwandanyin. Ko en atindoniondoni kekose kele ki Daudi ko ki werit neming'in en konywanet. Kakile ki kwandanyin ko kitindoi werik 8. Ko ki Daudi ko ki werit namba 8 nekikuren Toet.
Kakekas ko ngamun ki towet ko kichome kotoret kwanda koyaka kechirek, ole kitindoi kwandanyin kechirek chechang. Ole kingete kabisa komirmir emet asikochopchigei koket kechirek koba koyaka Daudi. Kokere Daudi ki lakwet ne kararan kabisa nekikose it sigikyik kitoreti koba koyoki kechirek nganda kichang ko kimakosindoni, kikilegei. Ako kikere ine koker kingomanda kechirechu ko kiyome kabisa koker kole kachengchi suswek, kachengchi beek. Kokase yoton akoker kora kole mi komie. Kimakobokoche. Kimakokete ot kakoit yun kakoit kobakobakach akolobot gaa achicha. Kikose kele kingokakoket kechirek koba koyaka bokoribe akobai akonaga beek. Akile kikete alak koba ainet ko chimomuche koba ainet kole kobokoibchin beek kobwa yuto koe. Akile akoribe kora arekab kechirek. Kakekas lagok. Kakoker boisiet nekitindoi Daudi. Ale Daudi ko amun kikose it sigik ko kiimong'u Jehova nebo iman. Kakile ki kasar age komuche koba kechirek kabisa kotor komara kakoba eleo timdo. Komuche komi tiong'ikab timin. Ko kimakobokoche kworogeni kole ara ngap kakeit elea konan alabat gaa sitokotebi nego chegen kiribe kora. Ako kile kimakotebie buch ki sait agetugul kotindoi ketit en eunyin neriben kechirek kimakobiren any. Kiriben kolein. Akile ko kiit any kasar age nekinyo ng'etundo. Kokanye ng'etundo? Makikonyes? Lakini maiywei Daudi. Kakile kinyokotal arwetab kechiriet kabisa akonde kutit ng'etundo. Kakile kotoret Jehova Daudi kabisa kotwolchi ng'etundo akoyat kutit akoreben arwetab kechiriet akosor. Akoker ole kikotoret Jehova Daudi amun kimong'o Jehova. Kakeker yoton maiywei kole ngap kakonam inan obokokyi lakini kiborchigei koker kole kareben asitokosob arwetab kechiriet. Amabakakta kora ng'etundo kakile kibar. Kokere ole kikomong Daudi Jehova en ming'inotenyin. Kakokere lagok. Ot akwek koechen anan omengech. Taomengech, si ndio? Omong'u Jehova kotaomengech. Sinoekitu kotoretok Jehova. Omiten sugul, omiten en gaa, kotoreti sigik. Kimong'u Jehova. Unoto, sinoekitu lagok chemong'u ng'o? Jehova. Kokonak Jehova kimnotet onotoreti sigik koyoen boisionik en gaa. Ot yomi sugul kora omuche oyoe boisionik en sugul osomoni kokonak Jehova kimnotet. Unoto so amache any oeku lagok cheimong'u ng'o? Jehova en atkai tugul. Kokere Daudi mabakach Jehova kabisa. Kimong Jehova lakini kitoret Jehova en boisionik chekiyoe. Matin kobunote ele ui akotoret kwandanyin koyoki kechirek. Ko kiimong Jehova lakini kitoret Jehova mabakakta. Unoto amache keker any ng'alekab metit nebo raini. Unoto ongemwa amache keker miten tienwogikab kolosunet kurgat 23 ak koitet 4. Ongemwa tienwogikab kolosunet kurgat 23 ak koitet 4. Komwoe kole moiywei yoityo. Amun imi koboton. Ongeketyin yoton. Moiywei yoityo. Amun imi koboton. Aya ongeketyin any yoton kemwa kele tienwogikab kolosunet. Kurgat 23 ak koitet 4. Komwoe kole moiywei yoityo. Amun imi koboton. Amany kemwa makakenai? Ongemwa kibagenge tienwogikab kolosunet kurgat 23 ak koitet 4. Komwoe kole moiywei yoityo amun imi koboton. Kongoi missing lagok sikoberurok Jehova akotoretoke. Ongesao. Jehova kwandanyon kiweche kongoi en ng'olyondeng'ung. Kongoi en lesonin kakinet lagochu akobo sobet nebo Daudi. Yekikose it sigikyik Daudi akomong'un akoboisie. Ko kongoi Jehova amun kiirib Daudi akitoret en yoityet agetugul. Toret lagochu singoekitu komong'un asikobit
irib akot en yoityen Jehova nenyon. Toretech ak indoiwech amun kakisa en kainetab Jeiso netindenyon. Amen. Kongoi lagok.